Bahzar thlir tu te chibai ule voin hi August ni som panga ni a India in kumzan hi don op tu British ho laka zalen na nei na ni ani a Bahrain rampo British ho laka tangan zalen na ni ani ve thowa Republic of the Congo rampo France ramba tangan zalen na ni ani ve bok August ni som panga sangkha zakwa som sari panga khan Hindi film om to zinga hlotling bertia soingam sole film chu ti chuani boka kumsanga zakwa som sari pakwa khan Hollywood classic Apocalypse Now film po August ni som panga ti chuani boka chutiang chuni ma se kumin August ni som panga hi khawvelin nga lel chan chu thil dang dai ani US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin-te Ukraine chungchanga an inbiak dona wangin heni hi mitam takin an ngak lelani Alaska le India hi darkar som pathum le chan vejetin kan huna in thawa he thui ngai thakla hi voin August ni som panga jing lamdar som ni ta se Alaska chon ni nga ni zandar ya le chan ve ni don chawa kenin voin kan man liam hnu zanina Alaska lama chon August ni som panga jing lam man mang ve tan don chawani America rama marlam ber state Alaska Joint Base Elementor Richardsona America jet fighter la ber tian da na mun mi puinol puinan tlo po ngai lo hmuna Trump le Putin te hi mai chananin bedona kum sari zet anin mu to lo hnuai in muturan ni a mai chana nge yanin betur hian khovel tan omzia nei ngei dona Ukraine in dona ti re tuma in beturan ni wangin anin biak hnuan pahnia thu cho in trom an siam tur chu khawvelin hak hlel to tak zetani kumsang ni som ni pani February thla khan Russia chon Ukraine run thuta khata tangkhan Ukraine ram hi la boy chun zom tangat ngata President Trump hian US President ani le vele Ukraine boina Joe Biden a cho chuania soithin chu ti top ngal makaniang atia ma se hlo chama kongsang sanga be hnuwa voin hian Putin a chu mai chana muin Ukraine rama hian in ka hai nei dan tura soi chuanga in be seya mithiam chen khat chuan an in biak na hian taman Putin a thlem thluk a in Putin a hian tama hiangai dan pom tura thlem thluk zok an rin thu an soi tuna hian US President Trump hian khowela choi moina sang le ngai hlut hlo Nobel Peace Prize don ngei tumin mala a abik takin Ukraine boina hi ka chin fel ti theinge ya du dona ani na taka chon Nobel Prize don ngei atuma wang hian Trump hian India le Pakistan in kar po ka malak na wanga felani atingar ngara Ukraine po malak na wanga in ka hai omanga soi theinge ya tumna sameka voina inbiakna nei ma po in aswang to na khowela ti dan tur chi sang sang alo ro manlok na sa ti te po kan puan to kha Alaska Anchorage Kopuya Joint Base Elementor Richardsona US Air Force le Army te base in trauma President Trump le Putin te hi anin bedona he US base hi Alaska US sipai mun puilian berni in sipai sing thum sang ni chuang zet an oma Anchorage Kopuya mishing om zong za som zet an tlingani Puanto in Ukraine boina chungchanga in beture tilavin he in biakna hian Ukraine ai on telve don lova Ukraine President Zelensky chuan telve tumviau ma se President Trump chuan a telve thaga tia ma se meeting danga lutuk atitata telve don talwa Trump hian an in biak zo vele a kol masak ber tur chu Zelensky ni thu a saithungani President Trump hian Ukraine in do na hi ti top ngal thei thu lo tlanga puina sa to sia a president non le tirphata tangin ti top tumin mal ngala Ukraine an ral thuam thon ti top se Russia chu top du mai ringin Russia ton pain ma hanla a ma se omzia nei lova a topa pheijon Russia mai ni lovin India thlengina vo kwalta a Russia oila lei saka wanga India vo na hi Putin ang yang chhun berani a Russia oila lei sak zela wangin India laka tarif za somnga la ka tum thuwa puan hnuwa Russia hian US nena in biakna nei hi rotta ni in New York Times chuan an ziak ani Russia President Putin hian kumthum le chan veliam ta khan Ukraine run turina sipai te thuwa pea heti takarai hi Ukraine an tran thei ring big lawang ma se Europe le US tang kopin thei topin Ukraine an puita sia Russia be sei ai nin dawna chuana orei ta a heti chung hian Putin hian Ukraine a thil ti tumati hlotin ma chuana top meri nomlo ni in expert te chuan an soya Moscow Khopuya Om Sky News correspondent Ivor Bennett chuan Putin hian Ukraine a thil tum ti hlotlina ni na turbak chu in remna danga pomari nomlo ti soin Putin hian Ukraine rambial palia chu sak chu nei hlena
Ukraine in sipaiten nei phalchin tok siam te chu tumberani dona he hi in remna nei tura kong nei berani ti mangin Trump hi minatum nge yang ati Putin hian tunma point in ka hayang chi po om don chuan Ukraine rambial an chu sak Donetsk Luhansk Zaporizhia le Kherson te chu Ukraine in Russian pe ka ngai ti alo soi to a kumin Mars thla Istanbul in biangna po khan ni som thum chung in ka hayan nei theina turin heng rambial palia tanga Ukraine sipaite in lak chu an phutani mithen khat chuan Alaska in biangna hi Putin hian Ukraine chungchang chau ni lo kong sang sanga US nenan in kar chemek ti than le na huna man tangkaya du an rin thu an soya Putin hian Ukraine in ka hai nei hun po seina hun rem changa tan le US nena kongdanga in rem na nei pha hlau dana zon nge yan ringa Trump President masak tuma Ukraine US Embassy ho tu pa William Taylor chuan Putin hian Trump hne na hian thil dang tiamin in ka hai hun hiang tina motak son hlain Ukraine a sipaite chet chun zom tir zelarin thu a soya heti la hian mithiam then khat chuan Trump hian Putin hi in rem na nei pui thei tura in ngai lain Putin hian a bum le nge ang an ti ani expert te chuan Donald Trump mi zia in ngai tlomna tel lova tuntruma Putin ane na in biangna po hi chapona le indu tok na wanga nei turani an tia a campaign line dar kar somni pali chungin ka ti to panga ti kha ni zani chuang hnuwa po ala ti top thei si lova chu athu soi hlo ding theilo chu tlomna ngain Trump hian Putin a chu do kan pakhat kilin in ma chhonin a bedon ta ni Barack Obama hun laia Russia rama US palai Michael McFaul chuan khawvela mi puiro relna tamber chuan President Putin hi dictator nun rong taka an ngaya chu tiangan ngai Putin a chu President Trump hian in biakna nei puin mi pui thlan chho sarkar ho tu ang mai dinhmunah dinga niak hlu hnu chiana hun rem changa siamani ti in na sai selani kan puan hnem berani a Traman Ukraine chungchanga thu soidan ki thla kwalna sajia chu a hretu te kan ni vek ome kumin kumtira Russia nena in lungrol tak anga langin Ukraine nena US ral thuam pek thei chinte siama Oval Office a President Zelensky kawin alo vin chiama mase chu malakna chuan omzia nei lo wangin Putin-a laka abeidonga Ukraine nena ral thuam pek lama tran ala le ta thunga Russia chu tongkam chetak takina soisel le ta a Putin a chuan Ukraine in ka haya puan vat lo chuan ana thei ang bera hre ka tum thu a sei le ta ni nilai ni khan Alaska nin biakna tura Putin a hi Ukraine an beina ti top tir thei in ringem ti zona chu Trump hian Putin nen hemi chungchang hian lo soidun dai to thuina changa voi tam tak in biakna thalutuk kan nei dun fowa ka hosana rocket mangin nursing home a beile a an rocket te chuan mishing chen na in an fuwa kholaya mi kal lai ten that boka ti in Putin nenan in biak to na in omzia nei lo dana soya chuti khopa in biak na omze nei lo nei pui to Putin na chu in rem na nei pui thei ngei be sein Alaska a in biak pui le don chu ani boxi a khovel mi pui te hian he in biak na hian enge be sei tur kan hre thiam manglo ni Trump le Putin ate hi Alaska zir tom ni chokmadar som pakhat le chan bea anin betran dona chuti ni chon ke ni ta na zanin zanlai dar som pani anin betran don ti na ni a Russian Foreign Policy Advisor Yuri Usakov chuan he in biakna hi president te pani mai chana in biakna ani dona anin kara tong le tuero awmang atia chun choi khama palai dang ten in bechun zomanga Putin le Trump hian news conference an nei zui don ni in a soi bokani zanina in biakna hian Russia President Putin hi Foreign Minister Sergei Lavrov Defense Minister Andrei Belousov Finance Minister Anton Silonov le Advisor Usakov ten an zui dona khovel zau zok sum don na lamthila Putin advisor Kirill Dmitriev po atelang Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan he in biakna hian ram pani ho tu te hian in rem na thu thlung ziakin lekha poimo a mingan ziarin lo thu soin chutiang chu engma buat sai ani lo atia joint news conference omanga President Putin hian in rem na tura du tele ati hlotlin thei turte asoyang atibok Bahzar lo thira wangin kan lome